Sura 38. Sad. Ovo poglavlje objavljeno je u Meki i sadrži 88 ajeta. Nazvano je prema početku prvog ajeta arapskim slovom Sad. Ovo se poglavlje percipira kao nastavak prethodnog, jer spominje neke poslanike koji se tamo ne spominju, poput Davuda, Sulejmana i Ejuba. Opet, pagani su osuđeni za nijekanje jedinosti Božije, nazivanje poslanika mađioničarem i lažovom, kao i za tvrdnju da je svijet stvoren bez svrhe. Spominje se stvaranje Adema i neprijateljstvo koje šejtan gaji prema njemu i njegovim potomcima, te kazna koja čeka zavodnike i njihove sljedbenike, u suprotnosti s blaženstvom koje čeka bogobojazne. Kraj ovog poglavlja naglašava univerzalnost Kur'ana, dok početak sljedećeg poglavlja govori o njegovoj božanskoj prirodi. U ime Boga, milosnika, svemilosnoga. Sad, tako mi Kur'ana koji sadrži opomenu, oni koji poriču ponose se, ali su i u razdoru. Koliko smo naroda prije njih uništili i tek kad je već bilo kasno za spas, oni bi zapomagali. I čudili bi se što im opominjač između njih dolazi, pa bi oni koji poriču govorili: ovo je neki čarobnjak koji je lažov veliki. Zar tolika božanstva da svede samo na jedno? To je nešto doista nečuveno. I velmože među njima stali bi ih huškati: idite i ustrajete na svojim božanstvima, to je doista nešto što je potrebno. Nismo čuli za ovo među sljedbenicima posljednje objave, to je samo izmišljanje. Zar da se mimo nas njemu spusti opomena? Ne, nego oni sumnjaju u moju opomenu i također još oni nisu iskusili moju kaznu. Da nisu možda kod njih riznice milosti gospodara tvoga, moćnoga i darežljivoga? Ili možda njima pripada vlast na nebesima i na zemlji, te onim što je među njima? Pa hajde, neka se onda uspenju svim mogućim sredstvima. To što ima od stranaka jedna je vojska koja će biti poražena, jer poricali su prije njih i Nuhov narod i narod Ad i onaj faraon sa stupovima, zatim narod Semud te Lutov narod i stanovnici Ejke. Oni su te stranke i svi su oni nijekali poslanike i tako moju kaznu zaslužili. I neće oni dočekati ništa osim jednog vriska, jakog toliko da ga ništa ne može nadvisiti. I govore također: Gospodaru naš, ubrzaj nam naše sljedovanje prije dana obračuna. Otrpi ono što govore i sjeti se našeg roba Davuda, koji se i pored moći koju je posjedovao uvijek Bogu obraćao. Mi smo i brda upokorili, da zajedno s njime Boga slave i jutrom i večeri, i ptice u skupu, sve se to njemu obraća. I učvrstili smo njegovu vlast i podarili mu mudrost te sposobnost da govor razluči. Je li doprla do tebe vijest onim parničarima što su preko zida u hram ušli, kad su bahnuli kod Davuda i pošto ih se on uplašio rekli: ne boj se, mi smo dva obična parničara koji su jedan drugom nepravdu učinili, pa između nas po pravdi presudi bez pristranosti i ispravnim putem nas uputi. Ovo je doista moj brat, on ima 99 ovaca, a ja jednu, ali je i pored toga rekao: prepusti je meni, i u govoru me nadjačao. Učinio ti je bez sumnje nepravdu, tražeći da tvoju ovcu pridoda svojima, rekao je Davud. I doista, mnogi ortaci jedni drugima nanesu nepravdu, osim onih koji vjeruju i rade dobra djela, ali njih malo ima. Međutim,
Davud je shvatio da smo ga mi samo iskušavali, pa je zatražio oprost od svoga gospodara, te pao na seđdu i pokajao se. I mi smo mu to oprostili, jer on doista zaslužuje kod nas blizinu i najljepše mjesto povratka. O Davude, mi smo te doista zastupnikom na zemlji postavili i zato među ljudima po pravdi sudi i nemoj slijediti prohtjev pa da te to s Božijeg puta odvede. Doista onima koji odlutaju s Božijeg puta pripada žestoka kazna zato što zaboravljaju dan polaganja računa. I nismo nebo i zemlju, kao ni ono što je između njih uzalud stvorili. Tako misle oni što poriču, a teško onima koji poriču kad u vatri budu. Ili misle da ćemo s onima koji vjeruju i čine dobra djela postupiti isto kao s onima koji nered na zemlji prave, ili da ćemo s onima koji se čuvaju postupiti isto kao s razvratnicima. Blagoslovljena je ovo knjiga i objavljujemo ti je kako bi o njenim ajetima razmišljali, te kako bi se oni koji su razboriti dozvali. I Davudu smo također Sulejmana darovali, divna li roba. On je doista bio pokajnik veliki. Kad mu je navečer priređena smotra razigranih dugonogih rasnih konja, on je rekao: zaokupio sam se ljubavlju prema imanju, umjesto da gospodara svoga spominjem. Ali kad su se izgubili iza zastora, on je ipak naredio: vratite ih predame. I stao im gladiti noge i vratove. Svakako, Sulejmana smo na kušnju stavili, bacivši na njegovo prijestolje jedno tijelo, nakon čega se on pokaja, rekavši: gospodaru moj, oprosti mi i daruj mi vlast kakva nikom poslije mene neće trebati. Ti si doista onaj koji istinski dariva. I upokorili smo mu vjetar da blago po njegovu naređenju puše u pravcu koji on pokaže. Te šejtane svake vrste i ronioce, kao i druge po dvojicu u lance vezane. Ovo je naš dar, pa ti drugome daj, ili zadrži za sebe, bez ikakva računa. I on doista zaslužuje kod nas blizinu i najljepše mjesto povratka. I sjeti se našeg groba Ejuba, kad je svog gospodara pozvao. Uistinu, šetan me se s bolešću i patnjom nadovezao. Udari nogom o tlo. Eto je hladna voda za kupanje i piće. I podarili smo mu njegovu vlastitu čeljad, te uz njih još toliko drugih, i to iz milosti s naše strane, kao i zbog podsjećanja za one koji imaju pameti. I uzmi u ruke jedan svežanj slamki, pa njime udari, samo nemoj zakletvu prekršiti. Osvjedočili smo se doista da je on strpljiv, divna li roba. On se zaista mnogo kajao. I sjeti se naših robova Ibrahima, Ishaka i Jakuba, koji su bili sposobni i vidoviti. Doista mi smo ih odlikovali jednom posebnošću, stalnim sjećanjem na vječnu kuću. I oni su kod nas doista među onim dobrima koji su odabrani. I sjeti se Ismaila, Eljesea i Zulkifla, svi među dobre spadaju. Ovo je jedan spomen i one koji se čuvaju čeka najljepše mjesto povratka, Edenske bašće, čije su kapije za njih pootvarane. U njima će zavaljeni sjediti i u njima razne vrste voća i pića naručivati, a pored njih stidljive ljepotice jednake dobi. To je ono što vam se za dan obračuna obećava. To je uistinu naša opskrba koja ne može presahnuti. Što se pak tiče silnika,
njih čeka najgore mjesto povratka, džehennem u kojem će se pržiti, a grozna li počivališta. To je ono što ih čeka i neka to kušaju, ključala voda i gnoj cureći, te mnogo koje čega drugog slične naravi. Za ovu skupinu što nadire zajedno s vama, dobrodošlice nema. Oni će se doista u vatri pržiti. Ne, nego za vas nema dobrodošlice. Vi ste nam to priredili, pa smo u ovo grozno boravište dospjeli, reći će oni. Gospodaru naš, onom ko nam je ovo priredio, udvostruči patnju u vatri, također će reći. I reći će još, kako to da ne vidimo neke ljude za koje smo računali da su zlikovci? Je li ih mi nismo zaozbiljno uzimali ili sa njih skreću pogledi? To međusobno prepiranje svakako pravo je onih koji budu u vatri. Reci, ja sam samo opominjač i nema nikakvog drugog božanstva osim Boga, jedinoga i nepobjedivoga, gospodara nebesa i zemlje, te onog što je među njima, koji je moćan i koji prašta. Reci, ovo je jedna navijest velika od koje se vi okrećete. Ja nisam posjedovao nikakvo znanje o onom zboru najvišem kad su se sporili, jer meni se nadahnjuje da sam ja samo jedan opominjač jasni. Kad je tvoj gospodar rekao melekima, doista ja ću od zemnoga praha stvoriti čovjeka, i kad ga uobličim i svoje duše u njega udahnem, vi mu na seđdu padnite. I meleki su svi odreda seđdu učinili osim Iblisa. On se uzoholio i poricateljem postao. O Iblise, šta te spriječilo da učiniš seđdu nečemu što sam ja svojim rukama stvorio? Da li se praviš važan ili spadaš među uzvišene, rekao je. Ja sam bolji od njega. Stvorio si me od vatre, a njega si od gline stvorio, odgovorio je. A Bog reče, onda izlazi iz njega, ti si uistinu proklet. I na tebi je moje prokletstvo do dana sudnjega. On je rekao, Gospodaru, ostavi me onda do dana kada će oni biti oživljeni. Ostavljam te, rekao je, do dana koji već određen je. On zatim reče, moći mi tvoje, zavešću ih sigurno sve osim tvojih robova među njima, kojima je dato da čisto vjeruju. Bog reče, onda stvari ovako stoje, a ja govorim istinu. Napunit ću sigurno džehennem tobom i svima od njih koji uzate pristanu. Reci, ne tražim vam za njega nikakvu nagradu i ne preuzimam odgovornost na sebe. To je samo opomena ljudima, a vi ćete nakon određenog vremena svakako saznati ono što on navješćuje.